ndaje mukama imbere yawe, ndaje mukama mu nyonga zawe, naho ndi mubi ntunyibagire, ngirira ikigongwe mukama, ibihe byose nzokwirukira mana, kuko ndi uwawe mukama Yesu. Nana kimwe cyo nandukanya nawe mana, kuko ndi uwawe mukama Yesu. Tera impundu wanabyara we, wewe utabyaye, wishongore utera impundu, wewe utigeze urara kunda, kuko abana b'intabwa ari benshi kuruta ab'inkundwakazi, n'umukama abipfutse. Hari igihe uba mu buzima ukumva ibisenzegeri byonyine, ibyo byamaze kwiganzira ubwonko bwawe, ibyo byamaze kwiganzira umutima wawe, nibyo byamaze kwiganzira ibiganza byawe, nibyo byamaze kwiganzira uruhanga rwawe, nibyo byamaze kwiganzira ingingo zawe. Aho nicagiye wumva atakintu na kimwe cyo kuzanira icanga cy'ubuzima, aho nicagiye wumva atakintu na kimwe cyo nezereza umutima wawe, aho nicagiye wumva atakintu na kimwe cyo nezereza umushaha wawe, aho nicagiye wumva isi usa n'abayikoreye kandi abandi bayigenderako. Impamvu yabyo ni nyinshi cyane. Impamvu y'uko ubabara kwanje si yo mpamvu y'uko ubabara kwawe. Hari ubabaye kuko yumva ko isi yamwangirije kubera intege nke ziwe. Hari igihe uba mu ikosa abantu bakakwereka ko atarukundo bagufitiye, hari igihe uba mu ikosa abantu bakakwereka ko atampuhwe bagufitiye, hari igihe uba mu ikosa abantu bakakwereka ko uri uwo gupfa uruguwera, kandi nyuma y'iryo kosa wokora ibindi byiza, kandi ugasanga n'iryo kosa ni umuvumo uguherekeje utashizemo umutahe w'ubuzima bwawe. Ubwo ni ugwihisho gwicankiro, atamuntu akugirira imbabazi, atamuntu akugirira impuhwe, ukwemegwa kwawe gukomoka kuco wakoze kikemera. Ugasanga mu rugo wagize amahoro kubera urubyaro, iyo rutaba urubyaro wari gutabwa. Ugasanga mu rugo wagize amahoro kubera ibyo winjiza akazi ukora. Hari ko yaba wari kubura umushomeri, cyangwa yaba wari ugwaye bisaba ubufasha bagushira ko kugira ngo umare kabiri, cyangwa ushobore kwicara, cyangwa ushobore gufungura, cyangwa ushobore kwambara, yaba ataco wari wifashije, yaba bitari ibyo basugumira, yaba bitari ibyo bazanira, yaba ritari ico kitari ico wakoze, atagaciye wari kuba ufise mu buzima bwawe. Ko sura ukundi ico si igikundi. Uba warimiriwe mu kwemegwa, uba warimwe kwemegwa. Ibyo biza bituba ko mu buzima twabyiyumvira duhava none mukama kuyu munsi nagiye gupagasa bikemera, ejo niyo bitemera bizogenda gute ko mbona no muri iki gihe ataramahoro. Ibyo bituba ko mu buzima bwacu ugatunga igituma witwa izina ry'igitutsi, ukaba umaze kabiri uri umukobwa utararongorwa,
ugatunga izina ryitwa igitutsi. Kwa umaze kabiri uri umunguru umushomeri ugatunga izina ryitwa igitutsi. Kwa umaze kabiri uri umugore utarabyara igitsina hungu ukitwa igitutsi. Iryo rikaba izina rijanye n'igitutsi. Kwa umaze kabiri utarasa mutaronka urubyaro. Kwa umaze kabiri utaragira amagara meza uwo rugwaye. Bakaba kugeranije n'inyamaswa izana inyatsi mu muryango. Ibyo byabaye ku mugore yaramaze imyaka 12 ava amaraso. Umugabo wiwe n'umuryango w'umugabo wiwe ndetse n'umuryango wamubyaye bose hamwe basa n'abahurije hamwe ibitekerezo basa n'abananijwe nawe. Bambwa ati yabiwanya uvuka nuri busubire wowe duteje umunuko. Mugabo aramubwira ati mugore wanje wari warabyaye mugabo sindemeye kubana nawe muri uyu munuko. Abana baravuga ati mama nukuri waratubyaye mugabo nawe urabona birasarishije. Umugore biba ngombwa ko ataronka ahakika umusaya usibye mu ishyamba Imana yaremye. Umugore biba ngombwa ko ataronka aho yeme gushibye ahatagira uyitirirwa kuko ngo yibera mu gitara cibiti. Ko n'umunsi Yesu Kristo amukiza n'umunsi yumva amakuru ya Yesu ngo yari mu gashamba. Ariko ngundi Imana ukwitarobanura ku butoni. Ako gashamba yararimwe yagakiriyemo yatira umukobwa wari karawe. Nikimenyetso cy'uko Imana itarobanura ku butoni. Uyu mwanya Bibiliya irakubwiye ngo tera impundu wanabyarawe. Ngo utigeze urara kugisa. Ni wowe utigeze utunga ikintu bazokwama bakwibukirako. Uno umwanya wo gutera impundu. Turi muri ryazamu ryo gusengera abagwayi ngo Imana itugirire neza. Turi muri ryazamu ryo gusengera abanyabikomere ngo Imana idutere iteka ibomora ibikomere. Turi muri ryazamu ryo gusengera indushyi ngo Imana izege. Turi muri ryazamu ryo gupfukama munsi y'umusaraba. Nituje nk'abigishwa ba Yesu basanzwe. Abo baragira intege nkeyi bakamwihakana. Abo baragira intege nkeyi bagatinya baje bariko baramuranya Kristo. Abo baragira intege nkeyi iryo Kristo yavuze rikada. Amera rigasenga. Kristo yabwiye Petero baze kunyaka kujya kubiga gatatu baze kunyakara gatatu ngene. Tuje nka Yosefu wahambye Kristo mu muzerate atavuze ngo mbega iki giciro umuputa ubuzima nzogira. Tuje nk'abigishwa bashingiye ku isi y'umwuka. Tuzi ko gusenga kwacu Imana ikumva. Tuzi ko gutaka kwacu Imana ikumva. Tuzi ko kurira kwacu Imana itagupfisha ubusa. Ko yakira amarira yacu. Ko yakira uguseba kwacu. Ko yakira kugaragara nk'abatariho kwacu. Imana ikagushira ahantu. Uyundi munsi kavuga ngo bana banje barasenga. Yosefu Bibiliya avuga ngo ari umwigishwa gwihishwa. Ariko ni waje gufuka isoni z'ubwambure ku bucunguzi bw'Isirayeli. Mubiri wa Kristo byari ngombwa ngo uhambwe. Mubiri wa Kristo byari ngombwa ngo ufukwe. Mubiri wa Kristo byari ngombwa ngo uje mu muzu yera. Kandi muziko kwa Pilato bari bamwambuye umuzu yo bakamwambika igitukura. Byari ngombwa ngo baboneke Yosefu yari Imana. Mu Burundi birakenewe ko nawe ari abanyamadini hari abasenzi. Turakeneye ba Yosefu yari Imana. Turakeneye bavuga ngo rudasumbwa. Barasuzuguye itegeko ryawe. Barasuzuguye ijambo ryawe. Barirengagije ububasha bwawe. Ariko turaje nka Yosefu. Turaje kukanyuma kugira ngo isi imenye ko umucunguzi yamaze gukora icyo yarimo gukora. Turaje gusenga tuzi ko tudakogwa n'isoni. Turaje gusenga tuzi ko tutaje gupingana imyuka y'abarozi. Aho hantu niho tugeze muri uyu mwanya. Aho hantu turayizanye kandi tuhazanye abacu. Tuhazanye abarundi n'abarundikazi. Tuhazanye isi yose. Tuhazanye amadini yose. Tuhazanye abaserukizi b'amadini. Kuko kimwe mu bintu byakojeje isoni arimwo umugore yaragwaye ingwara y'umugongo. Ibintu byakojeje isoni y'Itiro.
umukuru w'isinagoga mwana wiwe aracikana ariko arajebajeba arondeza amakuru akogwa n'isoni kubera icyo yarakenyereye ko icyo ukenyereye ko sindakizi icyo bakwigishije sindakizi ariko niwiyunge n'Imana muri uyu mwanya ufata umwanzuro wemeza umutima wawe ko nawe mu mubiri bitarakunda ko nawe ugihorana intekera ku mutwe ko nawe ukigora bikemera ko nawe ukigoyagirika ko nawe kubwira ngo nacumaze ko nawe umugabo akigusuzugura bikemera umutima wawe wesha agaciro n'icyo ujya mugore yaramaze imyaka 12 apfa amaraso iyakotse yaravuze ati ndazi muri Israel ko atamugora aja abagabo bari ndazi muri Israel ko atawukora ku mugabo atari uwiwe ati yamara mfishije ubusa kubona umugabo wanje nawe atakiri hafi yanje abana banje batakiri hafi yanje mugabo ngeze ari shengero ry'uwera ngeze ari shengero ry'umweranda ngeze ari shengero ry'umukiza abyemezanya n'umutima wiwe abyemezanya n'ubwonko bwiwe abyemezanya n'ubutware bw'Imana bwakorera muri we iri zamu turarije ngo tubohoze abacu iri zamu turarije ngo tubohoze ingingo zacu iri zamu turarije ngo tubohoze agaciro kacu ntukisuzugura ngo nuko umugabo yagutaye ntukisuzugura ngo nuko itegeko ry'igihugu rikubwira ngo umudivorce ntukisuzugura ngo nuko bagusanze uri maraya wa Musi uyu munsi nuhinduka umwigishwa wa Yesu Kristo uyu munsi nuhinduka umukunzi wa Yesu Kristo nibikeneye ko wamambara nibikeneye ko hagarara kuri altar nibikeneye ko hagarara ku musozi nibikeneye ko aho nyene wicaye aho nyene uri mu mimba aho nyene uri mu ibaye aho nyene uri mu bitaro aho nyene uri muri iyo nzu wumva kugorewe mu Bibiliya irakubwiye ngo tera impundu wanabyarawe hari igihe ugaragara nk'utariho kandi uriho hari igihe ugaragara nk'utemewe kandi uri uwo kwemerwa uyu munsi bwemere kuko Kristo ngo yikoreye ingwara zacu zose kandi ngo yikoreye ububabare bwacu bwose ngo yikoreye ibiteterwe byacu byose none zana bawe bateterewe zana izo mbora kubona ko zankirije umuryango wawe zana abo basambanyi ubona ko batunuje umutima wawe zana abo basuma ubwo nabwo n'ubugwayi kandi ubugwayi bubi kuko ubugwayi bwo mu mubiri ni bwimuri intebe y'Imana ariko ubugwayi bwo mu bwonko ubugwayi bwo mu mutwe bwimuri intebe y'Imana bazane kuri iyi saha bazane muri iri zamu bazane Uwiteka aratwemere ngo nimudodora ngo nzobugura kandi nzobakira amashikanwa yanyu yose none nimba wisuganije ukamenya ko atacuherane y'Imana ukamenya ko itegeko rya rudasumbwa iri gukorera ko mu buryo bw'ibigaragara niri gukorera ko mu buryo bw'ibitagaragara wamaze kuryuzuza kwino dusengera abacu twizeye neza ko bagira bakugwe ku musego bagira bakugwe mu gisuzuguro bagira bakugwe mu kwangirizwa bagira bakugwe mu bugumba bagira bakugwe mu gacinyizo bagira batandukane n'urumogi bagira batandukane n'ibiterasoni bagira batandukane n'ishavu bagira batandukane n'umujinya bagira batandukane n'imibabaro bagira batandukane n'agahinda bagira batandukane n'agacinyizo bagira barengana ubwo dusenga Imana yumva kandi yishura na Bibiliya iravuga ngo nimumamagari ngo nimukoranye ngo babandi batigera bangaganya batsemetse ndabarenganure none rukirutse umutima wawe ugwandiko ufite sindaruzi amazina ufite mu bwonko bwawe sindayazi ariko turi bwa bwoko bwasaba umukama kwisobanukirwa kandi tubifashije mu bwami bw'ijuru kugira ngo aho duherereye mu byo turimo mu myaka dusigaje kuri iyi si ndetse no mu yizo kurikira kuko nituri ingumba turabyara umukama tugirire neza dutera iteka adutandukanye n'agacinyizo nakavuyo ubudangaga bwiwe bube kuri twebwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo ndi mu magorwa ntambaza wewe ndi mu mahirwe ngaya wewe soko ry'ibyiza soko ry'inema ndaje mukama nyakira
twese ubyagiye mu ijuru. Wewe rutunga boro, wewe mudahemuka, wewe mushobora byose, wewe kibirengeye kisima, wewe rutarega ubuzima bwacu, wewe nkingi n'inkinzo y'ubuzima bwacu, wewe uduhindurira amateka, wewe waturemye utwishushanije ko ngiya saa twagirana n'isezerano nawe kugira ngo tuzohore tuzana abacu n'ibyacu. Tugusaba ikirengazuba nikiduhitaniza imibabaro, tugusaba ikirengazuba nikiduhitaniza agahinda, tugusaba ikirengazuba nikiduhitanize urupfu, tugusaba ikirengazuba nikiduhitaniza icanzo cy'umwasi, tugusaba ikirengazuba nikiduhitaniza imiryano, tugusaba ikirengazuba nikiduhitaniza uruhombo, tugusaba ikirengazuba nikiduhitaniza imibabaro, tugusaba ikirengazuba nikiduhitaniza imvumba. Twarakwemere ko tutazigera tuzi imirimo igaragara, twarakwemere ko tutazigera tuza dutandukanye n'itegeko ryawe, kuko tuje guhagarara mu isezerano ry'ubutabazi utwumvira udutabara. Twarakwemere ko tutazigera tuza tugoyagirika, kuko twamaze gushinga ibirenge byacu mu mbabazi zawe. Ubuzima bwacu twamaze kubuhuza n'ubutware bw'amaraso ya Kristo. Nta kindi turangamiye atari umusaraba wa Kristo twacunguriweko. Tuhagaze muri rya tegeko Kristo yabwira Nikodemu, agasa n'uwukijije kari kamubwiye ikizomara imyaka n'imyaka kikivugwa. Yarabwiye ngo nk'uko Musa yamanitse inzoka ku giti kubw'itegeko rya rudasumbwa, ngo Imana igashira mu kanwa ka Aroni ngo uza kwihweza iyi nzoka yacuzwe n'ibiganza bya Musa ngo arajya gukira ubusagwe. Hari abafise ikindi kintu mu mitima yabo, baravuga ati Musa agiye kuganira n'Imana twaracuze ishuri tuyisenge. Benshi muri twebwe barapfuye bapfurupfuruwe, none aba bantu bari kudusuka. Mukamani twazanye umuti mukekereza kuko ni ijambo ryavumerewe na Yesu Kristo umwami w'amahoro. Turaje imbere yawe kuri iyi saa twisobanukiwe, tuje imbere yawe ibiganza byacu biri mu butonganuke. Icyo utaduhaye nukidusaba turabizi kuri Imana y'ubutungane, ariko icyo waduhaye ntitwakurenganije, kimwe muri 10 twagusubirije mu nkoko. Tuje imbere yawe tudakenyereye ku bugome, ariko turagomba tugomorerere ko zanzuzi zamaze abeshaho. Turashaka utugomorere ko yamigisha y'ubwoko bwose yamigisha mu bwami bw'ijuru. Dawudi yaravuze muri Zaburi ya 18 ngo sinigeze ntetegwa ngo kandi nari narabisize ku ntanga, natwe twabyutse tubishira ku ntanga, ngo kandi narasobanukiwe ku butonganuke bw'ibiganza byanje n'ubutonganuke bw'umutima wanje, aribyo byatumye impa impera y'intava. None nyaguhora ku ngoma dawa twese ubyagiye mu ijuru. Ubwami bwawe burekure buze mu mitima yacu, ubwami bwawe burekure buze mu buzima bwacu, ubwami bwawe burekure buze mu mibereho yacu, ubwami bwawe burekure buze mu ngo zacu, ubwami bwawe burekure buze mu gihugu cyacu, ubwami bwawe burekure buze muri aka karere duhagaritse kw'ibirenge, ubwami bwawe burekure buze hose ari kugera muri uyu mwanya, ubwami bwawe burekure buze busanga ubwoko bwawe, ubwami bwawe burekure buze burekure imvura y'urukiza, imvura y'uruhoza, imvura y'ubutabazi, imvura y'ubudahangarwa, imvura ikura. Hari imvura wigeze kurekura. Yerobowamu umunyamisiri yari yazengereje ubwoko bwawe. Urarekura imvura kandi bari bararekaraye, urarekura imvura mukiba imibyimbi iratembeje, urarekura imvura icitwa umutego cyose kirapfa ngo bikangura bafise inzira bashikaniye Yerusalemu. Kamanyagora ku ngoma twagusezeraniye ko imyaka yose dusigaje kuba kuri iyi si
tuzokwasama tubivuge. Rekura imvura y'amahoro, rekura imvura y'umugisha, rekura imvura y'amaroza, rekura imvura y'amashubi zikura amawa mu mitima yacu, rekura imvura y'ibyishimize mu buzima bwacu, rekura imvura y'igikundirize kuba kuri twebwe. Waratwemera kutazemera ko dusuzuguriwe. Dawudi mu byo yasize ku ntanga ya gititi harimo ijambo rivuga ngo nari nkiri muto n'ubu ndashaje, ngo sinigaze mbona umuntu w'intungane asonza, ngo sinigaze mbona umuntu w'intungane akena, ngo sinigaze mbona umuntu w'intungane aherekwa, ngo sinigaze mbona umuntu w'intungane arenganywa ngo gushika mu zabukuru, ngo kandi nta n'umwana wiwe nigeze mbona tubikuwa vubi kwa buri cyafungura. Nyaguhora ku ngoma mwami Imana, ntituri gusenga ngo duhe ibitwuzutse inda, tuzi ko abikoreye umunyisirayeli mu bugaragu yaragusanga inyamurazimu ariko ngo zimuce mu mazuru no mu kanwa. Turi kugusaba ubutungane bwawe ngo buganze muri twebwe, turi kugusaba ngo ineza yawe iganze muri twebwe, turi gusaba ngo ubudahangarwa bwawe buganze muri twebwe, turi gusaba ngo ibereye ubwoko bwawe, turi kugusaba ngo duhike ibereye abagusenze, turi kugusaba ngo duhike ibereye abagutunganiye. Hari ibiti bibabaye muri uyu mwanya kubera umubabaro n'uburibwe bw'umubiri, hari imiti bibabaye muri uyu mwanya kubera igisuzuguro n'igisegure bamaze mwigi, hari imiti bibabaye muri uyu mwanya bari bazi ngo barubatse bagiye kwitwira inditsina. Warabihagaritse Shetani ntabyishoboye, warabihagaritse Shetani ntabyishoboye, warabihagaritse Shetani ntabyishoboye, warabihagaritse Shetani ntabyishoboye, warabihagaritse Shetani ntabyishoboye. Kuko Yeremiya mu nimba ziwe 5 mugihe yidodomba akaba barakwibyaga wasekuru ngo nibyo bibugarije ngo nibyo bibatunye amabega, waramusubije muri Zaburi ya 73. Kandi natwe waranadusubije twaribonye mu gihe cyo kwisobanuke kwa tukahindukurirwa amazina. Waratweretse ko guhera kuri Nowa waravuze ngo nta muntu azongera kuzira icyacu wundi muntu ngo kugatwe kawe. None Mana nyanijuru n'isi, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe, ntituri guhogora turazi kutwumva, ahubwo urashaka ko dushitse ibyo twagusezeraniye. Ntituri gutaka nk'uko umega n'utwumva, turazi ko wadushize kw'ikimenyetso, turazi ko wadushize mu butunzi mwijisikeneye. Turi kubivuga ngo isi yumve kuri Imana yacu, turi kubivuga ngo isi yumve kuri Imana ikeneye icyubahiro cyayo, turi kubivuga ngo isi yumve kuri Imana itanga umugisha, turi kubivuga ngo isi yumve kuri Imana ihindura amateka. Iyo twakoze byose twasanze bidutwara mu rupfu, ibyo twakoze byose twasanze bitotubuza gukenyuka, iyo twakoze byose twasanze bitoduteturura. None Nyagora ku ngoma mwami Imana, shitsi isezerano ryawe, natwe twashikije icyo twagusabye, twashikije icyo twakwemereye, twaragusinye ubwiye twasengeranira ko tuzokwama tugorobeza hagati ya 9 na 12. Twagiritse umugoroba mubi, umugoroba muri Israeli bari biteguriye ko ari mubi, ariko wabaye mubi kundyarya. Wari umugoroba wo gutahura ukuri iruhande y'ubugorye bari bagize, iruhande y'ubugome bari bagize mu kwica umwana w'Imana. Ariko ngo n'ingabo, ngo n'abasirikare b'abanyamahanga, ngo n'abagiriki nabo ngo baracanganikiwe, bigira abanyabwenge bacanganikirwa kuko bavuga ngo nta muntu yopfa urupfu rwo ku musaraba. Ariko Mana nibyo bivuga amabwirizwa dukirisha. Twakubwiye ko tujya nka Nikodemo umusabyi wawe, twabwiye ko tujya nka Yozefu ya Arimate, nta muntu n'umwe tuje gusubirira, ariko tuje gusubirira ahantu hose hari imbaraga y'umwijima. Turagomba kuhasenyesha ubutware bw'ijambo ryawe, turagomba kuhasenyesha imbaraga z'ijuru, turagomba kwangiriza ikirere cy'abarotsi n'abarotikazi, turagomba kwangiriza ingwara z'amayobera. Waravuze ngo iteka ry'umuganga n'iryubahwe, niko mwene Sirake yavuze. Ariko kandi waravuze ngo kwiga igitekerezo cyangwa igikorwa cy'umuganga ari wo gishira mu ngiro, nk'uko n'ibitekerezo by'umwami ari wo utuma bija mu ngiro, ari wo utuma bisohora akabishira abona. None tugira umugende w'ubutabazi, tugira umuringoti ushiramwe ubutabazi abantu bagatabaga, tugira umuringoti, tugira isaku ushiramwe urukiza rw'abantu bagakira. Turaje kwangiriza amadayibete tutazi icyavako, turaje kwangiriza ingwara z'amayobera, ibisuzugura amakansere utavanako, izi ngeso mbi imico mibi ku bana bawe, ibi bisuzugura ubugumba tuje kubyangiriza kuri ubu mugoroba. Twataukiye ko Kristo yari yarategekanije kubikora, niyo mpamvu yavuze ngo nakuze ngo nk'umutsi ngutagira igikundira mu
ibikundiro byinshi none turi gutaka mu izina rya Kristo turi gutegeka imbaraga z'abarozi ngo zihunga duherereye turi gutegeka imbaraga z'umwijima ngo uyu munsi ntizigire ikoraniro ry'ibyishimo turi gutegeka ngo abangushi ngo ababeshi ngo abategatega abiyunze mu gitondo bagomba kunaga ubuzima bw'umwana wawe uyu mugaraba mu izina rya Yesu Kristo nibakagira ubuhigwe nibakemegwe nibakagira inama yo kugira ibyishimo nibakagira umwanya wo kugira sante ahubwo umwe muri bo nakenyuke usigaye nagende yature kw'Imana ari umukiza kw'Imana ari mukiza kw'Imana ari buhungiro kw'Imana ari butabazi mu izina rya Yesu Kristo hari abagabo bagorobeza mu kabare bakakura umujinya bagashikira bakora amayobera uyu munsi gange ako kanwa ndakazibiye ayo mabaka kubita ayo mabaka gwana ako kanwa kavuga nabi uwo mujinya uko kubuda nago twebwe uyu munsi turiko dusenga iyo Mana oya urayibusogokuru yarayisizi wa Mesopotamiya araza umunyisirayeli kandi mu buryo budasanzwe uko byagiye kuba ku muzukuru wiwe mwami Imana nyagora ku ngoma imirimo yacu yibone ugusenga kwacu kumve utwigoro twacu tubone uyu mukristo atakujyajyanije akabikora afise umutima wo kumutabara ugatabara uwiwe ugatabara abana biwe ugatabara urugo rwiwe ugatabara igihugu ciwe mwami Imana nyagora ku ngoma duhumugisha twese hamwe Yesu uri byose kuwugufise urushe wese niwagana izina twaguhaye ni giza Kristo Yesu ni wewe karuhuro urakoze mukama Yesu ko watwemere kutatwirengagiza urakoze ko watwemeye kuturuhurira mu mitima yacu sanzaza imbaraga z'umwijima icitwa icangiro turacase mu izina ryawe icyuya cokogwa ko nabarozi turitandukanije naco inama zatubaye kugira ngo zidusenye turazisenye mu izina ryawe turahagaze muri ya migisha indwe twemererwa turabadasanzwe turabakomeye kuko udukomeza ari muri twebwe ijambo ryawe ritubohora ijambo ryawe rituruhura ijambo ryawe ridutwenze ijambo ryawe ridukitse cyamugore ngo yakoze ngo kubuyenja kudusunwa tw'impuzo zawe tworero gatwambaye impuzo zawe twambaye umwambaro wawe turazi neza ko impuzo yera Yosefu wari mati yaguhambyemo niyo yazukanye nawe kugira ngo zukane intsinzi yacu zukana n'intsinzi y'abasambanye twari gusengera zukana n'intsinzi y'abagicumita yaho kibabaza umushaho wawe zukana n'intsinzi y'abakene twari gusengera zukana n'intsinzi y'abarenganije twari gusengera zukana n'intsinzi y'abahanywe kabiri Bibiliya iravuga ngo naguhanye kabiri kubera icyaha cyawe ariko ndagarutse noronda kugarukireko ngo kandi ngo ntuzongera kwibuka ikice watewe no kuba umupfakazi twaramenye ko dupfakara mu isi y'umwuka mu gihe tudafise Imana tudafise itegeko rya rudasonga none Yesu Kristo mukonzi mwiza kamfura amaranga mutima yacu Ezekiel Imana iramuganiza avuze ati Ezekiel mu buja bw'i Babyloni mwarahababariye mwarahagoke mwarahamenje ati kuko namwe mwageze mu banyamahanga muramaramaza narinzi ngo muzitwara neza ni Yesu icubahiro ndaheza ndasubira ndabadida ndabadida none Ezekiel umutima ukomeye umutima ubabaye ndabashire mu mutima woroshe uwo mutima nuzare na mutima w'Imana akorere muri twebwe ubwoko bwawe dusenze twemera kuri Imana igiye kuduhumugisha igiye kudukura ku bisuzuguro igiye kuduteturura igiye kuturinda nk'imbonesha ryayo igiye kutugira abasamuragwa b'ubwami bwawe igiye kutwizera ukatugira abambasaderi bawe ukatubikamwo ubutunzi sikeneye ukatubikamwo ubutunzi abo duheranye bakeneye kandi tugukomeye amashi tugushimira tunakuvugiriza impundu kuko uri Imana igira neza byose kuko tuzi ko uyu mukoro baharabo bohoye hari amashetani wirukanye hari umurozi ubujije amahoro hari umurozi wimuye uzubimuruka barungika i Babyloni kandi ari isoko ryo bari baraje gukenja mu banyesirayeli ntibikunda kandi urakoze Yesu ko uwo mutima wa mweranda umuturungikiye utishama utidodomba kandi urakoze ko umuturungikiye uzi neza ko
udushizemwo n'ububasha bwo gukorana nawe. Twongeye kukwemera ko tutazokuryanya, ntituzokurenganya, ntituzogira ubwibone. Twongeye kukwemera ko tudashaka kuba nkuko dushaka kuba nkuko nyine ubishaka. Bidufashira Mwami Imana n'abatumwa b'ubwa mbere ntabwo ari bo bikoreye, ni we wabakoreye. Korera muri iri jambo ryawe, korera muri iri jambo ryawe, korera muri iri jambo ryawe. Ububasha bwawe buze, ubutware bwawe buze. Inkomezi zawe zize, abana babohoke ku bitero bitandukanye. Uwatuye igitero ciwe akatura igitero ca mugenzi we, akatura igitero kiri ku gihugu, umwumve kandi umuhe igisubizo. Ni mu izina ryawe sense mbishira kuonanga. Avuga ati Kristo umwami w'abami, ganza kandi usaba. Ukwiye icyubahiro mwami nyene ijuru ni ganza sabwa Kristo, ganza sabwa mukiza wacu, ganza muri twebwe, mu bagwayi, mu barundi, ubihebuye, mu barusha. Umurimo wawe ntugaragare muri twebwe, impuhwe zawe zitubeko, amaraso yadushire ku ikimenyetso. Ubutware bwawe budukomeze, maze mu izina ryawe Yesu Kristo tugaragare nk'abana b'Imana, kandi imigisha yose n'ubutabazi byose twakiriye tubizitiriye mukuri ku ijambo ryawe, tubizitiriye mu bubasha, mu butware, mu bushobozi no mu budangarwa bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende, ko tuzi ko twabaye ihema umusozi mwibera ko mugakora ibitangaza, ko nimwe bwe mugaba byose, nimwenye n'inganje, nimwenye n'inganje, nimwenye n'ijuru n'isi, nimwenye n'ububasha n'ubudahangarwa ubu no mu myaka yose. Nta yindi Mana iriho, nta n'iyindi nzobaho, ni mwebwe Mana iri hejuru y'ibindi byose. Amen, amen, haleluya. Imana nyine amahoro iduha umugisha, iduha umunezero, iturinde kubabara, itwagura imbibe ukwizera kwawe kuguhuze n'icyo wasabye Imana. Amina.